Ayaw din asam het. Asam het. Kaya nga. Ano po? Pagkakas! Nangoba! Rauha! Itu dak, apa nama ba? Wis nereh panen kedeng deui. Duh. Wis nongol sia hiji. Si bangsa. Mari ngan salapa bos nu ai. Laporkeun sia ku ai. Bangsat si buntal. Lu ngerebut kawasan aing ke kamari. Aing mah teh ikhlas ridho aing mah. Udah katimu sia poin. Bebaskeun sia poin. Bos, Oi, ben nu si buntal di kebon ngakal apa sia? cirain kan ngebon. Bukan nu si buntal tadi. Ngakal apa sia? Belah mana? Bali tu. Coba yuk. Maunya tamak. Terus mah ngerebut kawasan aing. Main kalapa di. Ini sajar bae bos, cuma kitu mah. Siap. Oh, ber ampun. Geng beng. Amat di kana. Di mana? Di mana? Tah, bos udah lama ya tah. Ish. Tah, kan anak bayawa kenang. Kel siap. Oh, siap tolol. Sajar bae bos. Tolol siap. Ada anak setan, enggak Siap. ada. Turun siap. Woi, Oh, bangsat, kedong siapa bangsat? apa? Bangsat ya. Bah, oke mending apa bos aing. Cetok. Anjing, kedong dia. Geblik tuh. Bos. Berampun di maki mah. Bisa. Dia nyet. Di mana? Maksudnya naon ngalak apa ya? Enggak tahu. Ya, bae bos. Oh, kemana sih ya? Ini sebelum puasa tau ngalak apa sih ya? Bos. Apa-apa ini mah? Ngomong Ngapain, Bang? Jangan dia. Ba. Ayo lapor ke. Oh, nyet. Ya, ayo ke mana yuk? Isi lu juga. Ayo, siap. Kedong. Kedong, usap air tuh, usap. Dia. Hidung. Monyet. Nah, Aduh. Saya sih nanaonan itu sih buntal dikit gitu. Nah, kalapa ta. Ayo sana mbak. Gua lepasin dia. Mantap. Sia aku. Bacot dia, Siang mama. ngomong, lu bener ngomong. Ngomong naon? Eta bener itu sih cek budak. Kalau kayak endak, sedang ngomong sih ya. Malah kalapa. Ih, bego siap. Mama tengah ngajarkan kos gitu. Bolon Mana siap. deui? Bego. Tuman teh. Aja teh sekat. Bolon siap. Misin mak bae siap. Mana mana ke lu? Atau pan emak ge jeung sia ngalah duit, jeung dahar sia, jeung jajan sia. Ngacat. Ya aing mah geus mung magahan sia lah. Sia mah ja ieu di pagahana. Teu ngadenge. Bisa deh, teh. Ngomongna. Kamu sama bang. Udah kentut. Sana main ngadu ke teh. Bencong. Aduh, mak. Biar air cokot ya, pohon ya, kena budak. Oh, setra. Buntal dilaporkeun ke aing. Cuman bos cuman. Apa karena Dia pula bos ya. Dio. Oh, dia. Nah, kurang ada seneng. Kemana ya bos sih ya? Kemana nya? Kedua. Oh, ayah di kebon deh. Di mana ta bos? Di kebon lah, di mana deh? Oh, atau bisa di lapangan Eh, gitu kebunnya.
Ayo, orang ibe, tolong. Ayo, ayo bel, lu jangan siap. Bang, satu orang budak. Di sana ngadu be, ngadu. Kata teh aing. Wani mah kelut cenah aing je. Puan. Hei. Naon sia? Aduh kemana sih? Bejakeun siap koy ngalapuan. Sia, etetnya kita siapun sa. Aku pun mau aing. Pesan melakna. Pokok aing. Irah melakna. Bawel sih. Bejakeun koy mah. Jangan dulu sih. Bejakeun. Sat. Bang, kemana? Kemana be? Kepos ya. Ih, nanya bener sih mah. Ke kebon aing. Bang, kita puasa sih nya. Atuh puasa bos. Tapi lamun diajak buka daek. Ngopi. Bener. Siap Iya, atuh. Emang tapi kedeng-kedeng. Tapi aing tadi pici biuk. Nah, Aing lewat ke kebun Mamang. ayo. Eta di kebun sia si buntal keremilan puan. Tadi. Bos, Ai. bos geus bos lah. Aing bener tengah bohong pas poin ditanya kieu. Teng teh. Karena eta manehna. Buntal seker naon. Maina ngomong tina. Pengayan puan teng teh. Eta puan sakit sia. Cik manehna ieu mah puan aing cik manehna. Padahal aing nyaho eta lain puan manehna. Kapok-kapok tadi maling kalapa manehna. Di mana? Ai pu kalapa aing dak ku bae wa. Ku manehna? Heuh. Kita budak bulan puasanya ngadajal bae. Saya lu jangan bukti ya. Bener tuh. Bener aing Mamang. Ayo. Ayo ge teu percaya mah. Bener kan? Bener Mang jeung naon ngabohong. Ih bulan puasa kieu. Bang, Geus bos aja bae bos sebentar mah. Bagong doang. Tidak. Tuh itu. Oh Mang, urang mah teu ngabohong. Lain ngayan puan. Tuman sih. Atuh teu kurang ge. Makan iku makan. Terserah sadar bae bos. Itu mah biasana lamun ieu urang jailan bae. Tuman jeung Tuman. Mana tanya puananya? Mana ya masak? Aduh. Tatan budak anjing. Bangsat kau. Keluar sih. Ansia. Ngompet dia malah dong bangsat. Ya, mamaling keren dia. Dia, mana makan dia malah dong. Enaon. Sia keran sia di dia. sia kadang ya sia cek aing ge ilain nu sia aing nyaho. Lebek ka kebun aing oi. Jalan bae. Ini budak gitu ya. Kebun sia lah. Sia. Sia kamu ngaku kebun sia. Sia. Tadi maling kalapa, karena maling munteng puan. Ayo sia. Makan iku makan ya. Terserah aing mah siap bae aing. Bacot dia tadi. Gotong. Hah? Gotong mana sia? Goblok, si kenaon. Tolong. Modar siap bental. Kemana ya? Kemana? Liar muter. Bangsat. Kemana Mang? Kemana ini? Bangsat tuang. Tah. Bagaimana? Dia ya. Tolong. Bangsat. Bangsat.
Bangsat dia. Astagfirullah. Main kebo dia dibalangkeun anjing. Bangsat dia anjing. Punah,